Welcome back after 2 weeks. Main fresh pegang lo lah sih. Kijui tak kenang sah. Biji pada pun elang, bibe pada pun elang. Welcome back after 2 weeks. Nili promise sa teng siya ko putar bang thilo. Kono 2 weeks sa pisini le putar ke bang thilo. Lalo nang juje ta bang biar ding lo. Lasi kopi tong non ingdeng pre cap nar cap po 48 Karbi Youth Festival nang li podok dok lo. Lasi kopi tong non kecidang ne mate Julom lam ke social media long KF ave pusi tame doji la pen dovek ji pusi ning je thelo la ji jasi tame arlo lang po ko pipi sinon kachisik kachidang ma la pi thalo nang ji rom rom ya lo abidarta romantic pic ase ning chipang sampone he lalo arlo lang dam lang jasi tame isu pursi hai le tadang ke arlo lang ma tadang te non bang ke nilijir po mate itu ngaci honai ala kecit hang klong Omna kurpia alun sipu pencetong lok nasi kai kita alang li ke la tak sidolo alang sar ai kita alang li ke tak sidolo ketong sidolo nasi kibang kedam ku mama kuson ma ke alang li tumsi pinang anason ke chinilo dak aralang sulong ke nangte anu tinta chinilo non ke ku birapor sita me non itum kacing hon nai ke f ap kai ke ningkan pang apor ting nang li dok lo nasi non ma ke patini dak ke abilang pusi ke cithang di sar Ahok lah. Mana kilo nang ini berkuit tak? La kuit. Ajo ini pen lo non la non Februari. Acik lo kibi pan setamen non ke biji pada pun elang, bibe pada pun elang, non seperti ni elang. Patini lah. Klar dak kalau ke non mat yang song pen yang lilang. Lalu kita me iltum arna mahir jumi cerang lah. Tapi dove ku pulai ni cetera nak. Kita me guideline bang yang people do pusita me vaccination mang ke na kinang so bitin sita me lalo pote asap akito gitu datang te non ke nitum arlu siluda mo pulosa card of arlu na po no second time lang nili channel lang ekla datang te arlu siluda lang sa mane eco-friendly dustbin. Lagi cek penting silam lo. Dustbin adung theglor ta la jebar me to tok la hai. Lalu eco-friendly dustbin ke chela pining bang ke break check sono la bang ke check lo sita me la bang armenian si dober po yo. Lagi mo kai ke tala puson si dober po la bang ke. La puson si bipon ke lo. Pining ke chela tipi lo. Ketiar dia changes bang jumping lo. Asi dustbin e bio sita me utilize ta kenang son mati ki use tek ta kenang son mati asi use bang e kenang son lo. Asi celar pon bom poning kan bang si la puson si celar pon bom po. Si lang pon bom nak pipi lo nek ni ta. Nai ju si bang lo. Ta aku ka prek long la ko lang dam thulin na. Check ke nang ar bom bang bom lo. Permanent se selam rong ya. Here is sending romantic to wear so happy. Sinone kapre nam na.
Sang Tenon. Nang thay yo, director of RB People Host. Ahem no aruan ke lilutam de lo. Comment ni upload do ni lilutam po. Nang tha la pai beri lang thay yo. Lagi ni tum ining ching sam nai. RB a symbol a color lo kayo. Kasi ning sam piglo la pen mind fresh pikan lo la si kijui ta kenang sot la sinang litum tame vai tha la sodak nang jui kha sik dang bom lo. 48 Carpe Youth Festival apan. Kasi ning sam pikan lo. Nang thay yo pai beri paklang pui lo ke. La pai beri lang pui na. Dili la sodak paklang ke la pai beri na paklang pan lok si bang. I love it guys. Now we are here on our most favorite. No thank you. Kacil art happy lo. Nili ko ano 1 month an so selobon kibang be hedi. Non bang ke aso na sundu pik lo yo. Statue of Panta selambom lo. Pipilo ni. Kasi at nang arni nang tebok bom lo. Last so se ala kilang a phaita bang bom lo. Lapak nang tha. Do pick yo ke bang phai do pick. Well, I'm very excited. What about you all? Okay, no ne kaprak dim lang amang bo. Watching hon nai RB heritage no thank you long se dolo la sin non alang ani tum pen chetong lo ani tum ta ni tum elam sok dak ke bang pen nang chingki je than ma alang li tum ta youtubers ta ho la sin alang to channel amen ethani khani Kardom nili channel amen ke sedum be pipu asin ali tum bumi dam evek tha la pen te la pu alang li channel samin ali tum ansu se support dum tha lalo la pen alang li tum ke la tak sai ke ton pusan deni oh la kala lalo nang li tum te on por pen sila dak atap pen ke bang bang lo sai ke pen adam no baji pen ani kam sam 5 baji sari baji la son ante la son asi alang li tum kecipat duk mate sai ke klem sin non market ara lang so ke thir je la pusan la se ili tum la se ke kecing hon la pen ke jutang la se pacing thir phani bor I bom lo na la pen hapu alang ani ta dolang alang li ta youtubers tang asi ni Kardom gam marli atum la si la pu alang li pen chitong pen nili tum tan ning sam olo la si chapachini don loyat lo la si nili tum da chitano lo nili tum ta youtuber pu la si nang li tum positami alang li pat support ik don bomoy la pen nili tum han positami nang support don bomoy nili channel amen ke monika tok bipi lalo nili lalo nili link pi po la si pusole che support pum sene na la si alang li tum pen kititong tulong ta nili inspire pig lo athe alang li tum la puson arta hut pisitame non owe kimi tulong la puson aning kecirung dun pen ke klem dun ke nili mithang mata ko lasu se ining cirung tu de la puson la si non lahai puson sculpture mate statue ke non si kipakreng dini lage selambom la si open nang theki klok mar li tabang lo ala ani tum pen chingki ma ning sampik lo la si lalo lang li tuhan da support na il tum la puson e karbijan la so se chingkang sere bon na la si nang li phan positami churuik lo alang li phan positami lalo odang te non mat ke arlo ke lutlong nilang to sitame athak pen sitame ni kan sambe lu pilo kasi non bang lahay bang ipakreng la puson lang yo
visitor bangke linunit pin lo mai arni bang siap nang bat bom visitor bangke athe nang te bok bom lo festival kusi tami lasi ning sampik lo kan ma visitor kang lang si RD ki dom tadi lasi duk pik lo yo se pinia lamerjan mate a video ke lepas se inton iglo nang litum nili taka preka sai dola lasi non bang ka porta dulu nili tum nili ladak pen bari po ka preka sai dola lasi totang te kai kita nang litum nang lang dun ber mate nil funding parung ber nang support me par ning sing sampik lo totang te thanks for watching, see you in the next video, I love you, bye bye.